Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadruple awardisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location of a coffee pipe junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi andada wa, na memo bi nkasa me frama. Wankasa frɛ, abati bi. Captain Smart ene de ya me no wo kasa ideas of opinion wo man Ghana emu eno ebusuafo wa bonentrene anase wa ka kire ne se enya de se wo pese wo hunu wo na asori ewo ebiem a ye beka no brofo kasa se asake ne de afri asori wo ni kwan se wo tu ne nan edi esi wa na se wo ben asori dan no ebiem na nipa wo de nsem no ebebetu edwa eno na amadodo na eka se debi bia ya ye enkomo no efri urban ebetimi aba se wo mo ye no ye political way na ebusuafo ansa na ebebo edi ebra ensem no emu no na mekai mo ese ochade herbal center na eso yesen ema yedi edwumadie no eba ebebe so mo ochade ese ye oba wo pa wo wari enfie enan enum ensia chese nkumafo wonso nom ede awo na etwampo na ye na wo na bonyi a wo se mentina si ensu menwinwi esanse nyame ama na adoma chede a wodi enubuna ene habama na edi eye nidwuma biemo ansuso no wa ye diabetes etete wo meche ye shiche yare na biemo so ntihye wa yare ewo so eno so meche asthma wa gonorrhea syphilis candidiasis hawo osement na se enkase me yare we de no na ku me maami o no na ku me se wa bi me wo fa bi nti no na beku mo se da bi yare bi ne won manyame board ye abusua bi no wode ema wo mo eno titutu mi kana bra na so ye eso ewo dansoman anase tamale wetimi so afa ne number ewo screen no eso na woni no atwetwen eye enkomo na ebusuafo ye to ensem no eso edia de ababeto ya pono eso eyesem prophet Amakun Ata a oda parliament chapel de eye ensem anase wababa bepamu eye Captain Smart de efri na asori a wo ne no se ni kwan se wosi na asori ewo no mu ebiemu a enisa na ebusuafo nipa wode ensem no ebebeto edwa eye ye papa Hobson ya wovi adoye ajese oye MPP eni ya papa Hobson adoye ya mama gifty adoye anase Empress gifty nukunu no ne ho asem na ebusuafo meken yi na wode ensem no etu eye edwa na wochimu ese eye no kure eye wo soro no kure pa na wo kan no esanse no o memetina eye afidie kase so entwa entoro emfa entu obi so de biara eda enti se Captain Smart ese wo boa anaso wo huni se eye entoro na wo twade a na wo mra bonten na wo mbra no wo mememe de no na wo be de no so ede a na enie wo no so wo be biebie enioma eni so ede akire eye eno no de nsem to jono se Prophet Amakun Ata of Parliament Chapel has reportedly sacked popular journalist Captain Smart from his church and has warned him never to come close to him anymore. This is the gospel truth. If Captain Smart thinks I'm lying, I dare him to come out and deny it. And no enensema wodi etu eye edwana wakanum ewo eye na two television so enra adam just wodi etu edwana wochemu ese Captain Smart went to the Parliament Chapel to make things worse. Not just woko asori dem one no just say obi nim die ntie ma ne ko ho no said na woko akoye said na no woko akoka na no na just woko de enchine koko gu ne nsem ma just ne nsem no eseye na wato aso ebiem o say his bad attitude manifested at Amakun Ata's church that led to the man of God sacking and warning him never to come closer again. Captain Smart should come out and deny this. And I will spill more secrets. And no any and someone would de etu eja de eto abontia just watch him say there Captain Smart then someone will come and no ma wo ye a wo bom penifo chi edi penifo atem kasa che penifo anyhow wa che say ohun ne say wono de pemuka dwumadi anase wono de che say no kure ensem na wo kan no edru pembe so krampa asofo nyina epo no
so far wo dikan we say wo po Captain Smart according to your papa Hobson adoye atwemu na your papa Amoako Atta and as they say no wo pamo Captain Smart dey free na say eni kwan say wo ba ni nchen ebiem enem say wo kona so de wo no ma ne ya na wo dan na dia ye nim no wo TV so ne say the radio so say the wakasa no eno abi na just wo kokodan na di wo ho no ma just your papa no anye den ampe anya no abojo ekra no nam so much say what this entrene no ma eno na what didn't nsem no etu edwane say dodo na enso so edin almost so adwencha ba beto abonten research your papa Captain Smart or no wo bo MPP echi wo bo NDC echi ene amanyoko bi abeba betena wo mayi emu anenoma ankoye de ene wo te wo mayi mu enko ede okoye de map piece ede ama wo mo ano entimi endru bedem nti wo beka enti wo mo esusu say because of say your papa Hobson wo ye MPP eni na kwa ye Justice Kwaku anan wo mo na 2 TV no so no ye MPP ni ede your papa na za honorable Kennedy Akomprako ohene Ejapon ne dia enko ede enya de say wo mo bepren ama wo bi ayede ababa be kan bibi boni bi ede afa no because ye honorable na mu grampo timitina na 2 hono mu grampo ekeka ensem bi ede fa Captain Smart ho say okuta certificate bi a den bebegu ye papa na ni mu ase poto ede che wi ase afa na enyina esa television station de na che say ye dodo na na ehwe enti say ye papa Hobson so kokotena hono na wo kan the same thing there na wo mo esu say ye one motive and say one agenda and a womo enyina womo eluki ye towards to asking say womo ede bebre Captain Smart asem and as a womo ede ebeka no ahye wo kwan bia eso na empo say sa na etia na ye no kwan so eno no anam because of say bia wo amanyoko ebi emu and as wo amanyoko ete eso no wo ye de enye na obi beka ede etia and as nipa na ebeka say de wo ye entwe ye de wo ye ense emfata na eno nti because of our TV station na platform eso enti no wo de begina so ebegu nipa ne ne masem ebe ma ye hunu sa se nipa no won camera na se nipa no won qualify for the jumedia wodia na anase enye na ebi mo enso so no se eyampa se papa Prophet Amoako Atta apamo Captain Smart na esefata nyame nipa se wo pamo enkofo edi free na se ana wodi nchefa ensemi hu enesem fabra ebebeto edwa e too much in comment section like videos na share on other social media platform as media any equia sikapa that's ne yebesan edi ehia ebi makram.